Pozdrav svima! Danas pričamo o srcu i krvožilnom sustavu. Na početku ćemo se prisjetiti kako je to izgledalo kod životinja. Neke jednostavnije životinje nisu imale krvotok, nego su plinove izmjenjivale preko površine tijela, kao na primjer žarnjaci, plošnjaci i ovdje imamo zvjezdaču. Virnjaci, budući da nemaju krvotoka, imaju razgranato crijevo koje im nosi hranu do svake stanice u tijelu. A kod zvjezdače, znači kod bodljikaša, je došlo do redukcije krvotoka zbog toga što žive sjedilačkim načinom života. Prvi puta krvotok se u evoluciji pojavio kod mekušaca. Sjećamo se kod puža koji živi na kopnu, koji diše plućima takozvanim, da krvna žila vodi krv od pluća gdje se obogatila kisikom pa do srca, onda iz srca idu krvne žile i krv se izljeva u tijelo. Onda se ponovno skuplja i vraća se natrag. Znači ovo je otvoren krvotok. Još neki organizmi s otvorenim krvotokom, osim mekušaca, su rakovi, zatim kukci, klještari, a izuzetak je tu gujavica kolutičavac koja je jedini bez kralježnja koji je imao zatvoren krvotok. Sjećamo se, vidimo sliku dolje, onih njenih 5 srca. Otvoreni krvotok je dosta spor, zato što izlijevanje krvi smanjuje tlak i brzinu toka krvi i tvari se dosta polagano prenose među stanicama, zato su ovo organizmi koji su slabo pokretni, a njihovi mišići sporo dobivaju kisik i energiju. Evo nekih životinja sa zatvorenim krvotokom. Zatvoreni krvotok imaju svi kralježnjaci, znači ribe, vodozemci, gmazovi, ptice i sisavci. Prednost zatvorenog krvotoka je što je to brži krvotok, on je omogućio razvoj većih životinja koje su i brže. Ovdje vidimo ljudsko srce. Ljudsko srce ima velike žile koje ulaze i izlaze iz njega. Vidite ovu crvenu, to je najveća žila u našem tijelu, aorta. I vidite ove manje žile koje zapravo čine koronarni krvotok. To je krvotok koji hrani samo srce. Srčani mišić je specijalna vrsta mišića, nije pod utjecajem naše volje, a srce je obavijeno osrčjem. To je ovojnica koja ga štiti i još se između osrčja i srca nalazi jedan mali sloj tekućine, tako da srce onako lagano ljuška se u toj tekućini i zaštićeno je. Ono što ovdje vidite, ovi kao padobrani, to su zapravo srčani zalisci. Evo ovdje sam vam skicirala kako je građeno naše srce i predlažem da ovdje sad zaustavite lekciju i da si ovo precrtate u bilježnicu. Znači, srce se dijeli na desnu i lijevu stranu. Na svakoj strani imate jednu pretkretku i jednu klijetku. Između pretkretke i klijetke se nalaze zalisci, to sam ovdje s lijeve strane označila slovom Z. A bitne su i ove žile koje izlaze iz srca, odnosno dovode krv u srce. Znači, iz lijeve klijetke izlazi aorta, iz desne klijetke izlazi plućna arterija. Znači, jedno i drugo su arterija, jer arterije su žile koje odvode krv od srca. Ako pogledamo gore desno, u desnu prekretku ulazi šuplja vena, a u lijevu prekretku ulazi plućna vena. Znači, obje su vene, plućna vena zato što dolazi iz pluća. To će vam biti jasnije kad dođemo do samog krvotoka. I strelicama sam vam ovdje označila tok krvi kroz srce. Gdje se nalazi naše srce? Nalazi se u sredini prsnog koša. Jedan dio ipak se nalazi sa lijeve strane. Nalazi se ispod prsne kosti i rebra. Pričali smo o tome da je to kao neki kavez koji štiti unutrašnje organe. Evo još malo pogledaj na naše srce da vidimo koliko je debel taj srčani mišić. Vidite dolje ovu crnu strelicu, ona vam pokazuje srčani mišić koji je debel, jer srce se steže svakog dana, svake minute, praktički svake sekunde i pumpa krv po cijelom tijelu. Znači taj mišić mora biti vrlo snažan. Ono što ovdje još vidimo na izlasku iz srca prema žilama, isto imate zaliske. Znači, zalisci se nalaze između pretkretke i klijetke i oni sprječavaju vraćanje krvi u srcu. To su vam ovdje ovi kao padobranci plavi u srcu,
Ali ako pogledate ovu plavu žilu, isto vidite da piše valv, znači to je zalistak, zato što treba spriječiti da se krv vraća iz žile u srce. Ovako izgleda ljudsko srce i ovdje vidimo te žile koronarnog krvotoka, pa sad to možemo i zapisati, znači to su žile koje opskrbljuju srce hranom, kisikom, ali isto tako i odnose sve ono što je štetno. Ovako izgleda ljudski krvotok. Vidimo da se najveće žile nalaze najbliže srcu i što se udaljavaju više od srca, žile su sve tanje, ali idu u sve dijelove našeg tijela, do svake stanice. I sad ovdje imamo krvotok, mali i veliki. Prvo ćemo pogledati zapravo dijelove na slici, onda ćemo imati jednu skicu da si to precrtate. Znači, iz lijeve klijetke izlazi aorta, to je ova crvena žila, i ide u tijelo. U tijelu se vrši izmjena plinova i onda takva venska krv se vraća šupljom venom u desnu stranu srca. Iz desne klijetke izlazi plućna arterija, dobila ime po tome što ide u pluća. Tamo krv ide da se obogati kisikom i da otpusti CO2 i onda se natrag plućnom venom vraća opet u srce. Evo ovdje imamo sliku koju kad još malo pojasnimo, vi si onda možete to precrtati u bilježnicu. Znači krv iz lijeve strane srca aortom ide u tijelo, donijela je kisik, a primit će CO2 i onda takva krv bogata sa CO2 se sad zove venska krv i vraća se šupljom venom u desnu pretklijetku. To je veliki krvotok. Iz desne klijetke počinje mali krvotok plućnom arterijom koja krv vodi u pluća, tamo će krv primiti kisik, otpustit će CO2 i sad takva arterijska krv plućnom venom se vraća u lijevu pretklijetku. Ono što ovdje vidimo da arterijska krv teče plućnom venom. Znači ne možemo reći da je arterija žila koja nosi arterijsku krv, jer u plućnom krvotoku to nije tako. Znači uvijek je bolje zapamtiti da su arterije žile koje odvode krv od srca, a vene dovode u srce. Znači predlažem da sad zaustavite lekciju i da si ovo precrtate. I evo ovdje sam vam ponovo to isto napisala da znamo od čega se sastoji mali krvotok, a od čega veliki krvotok i što se zapravo u jednom i u drugom događa. A sad predlažem da pogledate film koji pokazuje kako radi naše srce, kako pumpa krv i kako zapravo krv kola kroz cijelo tijelo. Ako biste izvadili srce žabe ili neke druge životinje, stavili u Petrijevu zdjelicu u fiziološkoj otopini, to srce bi i dalje kucalo i to ne kratko. To nam pokazuje da zapravo srce samo regulira svoj rad. U njemu se nalaze dva središta, to su ova dva zelena čvorića, koji kontroliraju njegov rad. Takozvani SA čvor i AV čvor. SA čvor ili primarno središte u srcu stvara živčani impuls i on se širi dalje po cijelom srcu, jer srce radi samostalno. Postoji jedan dio živčanog sustava koji kontrolira rad srca, a to je vegetativni ili autonomni živčani sustav, o kojem ćemo mi više učiti kad dođemo do živčanog sustava. Dio tog sustava koji se zove simpatikus ubrzava rad srca, a parasimpatikus ga usporava. Ali to isto nije nešto na što mi možemo utjecati svojom voljom. Jer recimo, ako mi krenemo trčati, naši mišići trebaju više kisika. Ta informacija odlazi u mozak i simpatikus će poslati signal srcu da se ubrza njegov rad. Jer ako brže radi srce, više krvi dolazi u mišiće i više kisika. Na taj način je to regulirano. Normalna srčana frekvencija je 60 do 80 puta u minuti. Znači naše srce se stisne 60 do 80 puta u minuti. To je naravno ako mirujemo. Međutim, ako napravimo neke vježbe, broj otkucaja može se povećati preko 100, 120 i više. Ja sad predlažem da se vi zaustavite, da se svi izmjerite frekvenciju srca. Najbolje je tu frekvenciju mjeriti u vratu, na vratnoj žili. To vam je ovaj tu utor na vratu koji se nalazi. I mjerite sa svim prstima, samo ne sa palcem.
i probajte izmjeriti u 10 sekundi koliko vam puta otkuca srce, pa si izračunajte koliko puta otkuca u 1 minuti. Kad ste to napravili, predlažem da napravite 10 čučnjeva i da onda to ponovite. Vjerujem da nakon tih čučnjeva nećete imati problema sa traženjem pulsa i da ćete vrlo lako odrediti otkuce srca. Ali što ste primijetili? Vjerujem da ste primijetili da je broj otkucaja nakon čučnjeva veći. Znači mi smo naglo počeli fizičku aktivnost i srce je počelo raditi, jer mišići trebaju kisik. U jednom stezanju srce izbaci 70 ml krvi. 100 ml to mi je 1 deci, znači ovo je manje od 1 deci krvi. Međutim, ako želimo dobiti minutni volumen srca, onda moramo broj otkucaja srca pomnožiti sa tim brojem od 70 ml. Ako računamo da nam je nekih 70 otkucaja prosječna frekvencija srca u minuti i pomnožimo to sa 70 ml, dobit ćemo 4900 ml, odnosno 4,9 litara, a mi imamo oko 5 litara krvi u tijelu. To znači da u 1 minuti nama sva krv procirkulira kroz naše tijelo. I evo jedne pretrage za koju vjerujem da su neki od vas već radili, zove se EKG ili elektrokardiogram. To je pretraga koja mjeri električnu aktivnost srca i izgleda ovako. Nama laicima ovo zapravo ništa ne znači, ali doktor kad učita ovaj val, točno zna svaki dio što predstavlja. I evo ovdje vam je to i prikazano. Znači rad ovog primarnog središta u srcu predstavlja ovaj P dio. Širenje tog impulsa po pretklitkama ovaj val. Nakon toga širenje impulsa po klijetkama ovo ostalo i tako dalje. Čuli ste vjerojatno i od odraslih ljudi da kažu joj visok mi je tlak, ne osjećam se dobro. Ili kad ustanete naglo iz kreveta pa vam se zacrni pred očima, roditelji vam kažu sigurno ti je pao tlak. Šta je zapravo tlak? Krv pritišće stijenke krvnih žila i to je ono što stvara tlak u žilama. Normalni tlak je 120/80 mm žive, zato što nekad su tlakomjeri imali živu koja se u stupcu penjala u njima i tako se mjerio tlak. Vi danas kod nekih doktora kad dođete to možete vidjeti. To su oni tlakomjeri koji stoje na stolu uspravno i onda se živa penje u toj cijevčici. Mi danas većinom imamo moderne digitalne tlakomjere. A ovdje vidite kako se taj tlak mijenja što se mi više udaljavamo od srca. Znači pogledajmo aortu, tlak je 120/80. Onog trena kad smo prošli iza aorte u arteriju, tlak počinje padati. U venama gotovo da nema tlaka i to je ono što jako otežava protok krvi kroz vene. Taj vrlo slab pritisak krvi. Postoji još nešto što otežava tok krvi kroz vene, a to je što ide suprotno sile teže. Zamislite si sad kad se krv iz nožnog palca mora vraćati kroz nogu prema srcu, venom. To ide suprotno sile teže. I sad ta vena, je u njoj tako vrlo slab pritisak krvi, mora djelovati suprotno sile teže, još je vena jedna ovako mlohava žila i to stvarno jako teško ide. I onda sad kad sam to sve ispričala, znate zašto ljudi imaju problema s venama. Vena si tu pomaže zalescima, znači to vam je prikazano na ovoj slici lijevo. Kad krv prođe kroz jedan dio vene, zalesci se zatvore, ne puštaju da se krv vraća natrag. Isto tako na slici desno je prikazano da okolni mišići stišću vene i da oni zapravo tjeraju tu krv prema gore. Ako pogledamo malo anatomiju krvnih žila, vidimo lijevu arteriju, desnu venu. Arterija zapravo ima dosta deblji mišićni sloj nego vena. To se možda sad na ovoj slici ne vidi tako dobro, ali evo, ovo je bolja slika. Lijevo vam je vena, ovaj drugi sloj u sredini je mišić. A sad kad pogledate kod vene, koja je desno, lijeva arterija, desno je vena. Kad pogledate kod vene koja je desno, taj mišićni sloj vidite da je puno tanji. I u sredini su najtanje krvne žile kapilare u kojima se vrši izmjena plinova. One moraju biti jako tanke da bi se ta izmjena plinova vrlo brzo događala. Evo i ovdje usporedbe. Gore lijevo, što mislite koja je žila? Tako je, znači lijevo je vena, a desno je arterija.
Pa evo i ovo što smo sad pričali da zapišemo, arterije su mišićave i pravilne građe, vene su tanke i mlohave, nemaju tako debel mišićni sloj, a kapilare su treća vrsta žila, njima stijenku čini jedan sloj stanica zato što tu se izmjenjuju plinovi i to se mora događati brzo. Pričali smo već o ovome i kod krvi, pa ćemo reći ponovo, znači iz tih najtanjih krvnih žila, iz kapilara, osim što se izmjenjuju plinovi, mogu izlaziti i neke stanice. Sjećamo se onih leukocita koji se probijaju van i koji izlaze van, s njima odlazi i dio tekućine i to vam je prikazano ovdje na slici. I za kraj nešto o bolestima modernog čovjeka. Lijevo imate sliku promjera normalne arterije, normalne krvne žile, ovo bijelo vam je dio kroz koji teče krv, a desno imate jednu takvu krvnu žilu začepljenu sa ugruškom, bilo sa masnim ugruškom ili s nečim drugim. Pogledajte koliko je mali ovaj bijeli promjer, tu sad krv jedva teče. Znači to je bolest koja se zove ateroskleroza. Doslovni prijevod bi bio ovapnjenje krvnih žila, znači krvne žile postaju lomljive, postaju krute, nakupljaju im se ugrušci. Kad se takva ateroskleroza ili ugrušak dogodi u srcu, onda krv otežano teče u određene dijelove srca i ti dijelovi srca ne dobivaju dovoljno kisika i polako odumiru. To je ono što zovemo infarktom. Kad jedan dio srčanog mišića odumre, više ne radi i čovjek dobije infarkt. Pogledajte ovdje ovaj crni kružić koji je zaokružen. Tu imate jedan takav ugrušak zbog ateroskleroze i onda ovaj dio iza više ne dobiva dovoljno krvi i odumire i čovjek će dobiti infarkt. Ako je zahvaćena neka manja krvna žila, manji dio srca, to je infarkt koji se preživi. Ali da je ovaj kružić gore na početku, na ovoj većoj krvnoj žili, to je jedan masivni infarkt koji se nažalost ne može preživjeti. I evo jedne zanimljivosti da vidimo kako se to danas liječi, moderna medicina. Uđe se sa jednim malim tankim kateterom u krvnu žilu, dođe se na mjesto gdje se nalazi ugrušak i onda se napuše balon kojim se struže taj ugrušak. Na kraju se još ugradi jedna ovako metalna zavojnica da se žila ne bi ponovno stisnula i to je ono što zovemo stent. Evo, nadam se da ste uspjeli sve zapisati. Ako niste, vratite se na prezentaciju i zapišite.